Mga hinigugma kong kabugtuan, yan nga Domingo, amo an ika-22 nga Domingo an katuigan. An aton hinbatian an mga pulong, nidahan aton mga barasahon, nidahan aton ibanghilyo, an mga pariseyo og pira nga mga magturutdohan balaod, ang nag-alirong kan Hesus, pinakian na hira. Ini mga hinigugma ko nga kabugtuan tungod kay naira na obserbaran nga ang mga tinunan nga hawhan aton Ginoo nangaon waray manhunaw. Karit sidngon maghugaw an ira mga kamot. Nakita nira nga ini nga haw nga mga tinunan han aton Ginoo nangaon nga waray manhunaw an ira mga kamot. Sanglitan mga Parisiyo, kumo mga Hudiyo, ada igin papasabot nira, adiri good nangangaon hira, kundiri anay manhunaw, an ira mga kamot, tungod kay igin susunod nira, an mga nahiaraan, tikang han ira mga kaapoy-apuyan, an tradisyon, nga san uwera mga on, kaangayan manhunaw anay. O ang mga pagkaon nga tikang hagawas, na binagot tikang hamerkado, kaangayan anay hugasan. Sang dita pagkita nira, nga iningahaw nga mga tinunan han aton Ginoo nangaon, nga waray manhunaw han ira mga kamot, iningahaw nga mga Parisiyog magturot duhan balaod, nagpakiana, kung kay ano, nga an iya mga tinunan, diri nagsusunod, han nababatasan, han tradisyon, han mga katigurangan. Kundi an aton Ginoo, binaton, haira, hinpagsiring, han mahitungod, han naisusurat, idahan, basahan ni Isaías, mahitungod ang diri tama nga pagsingba, pagpasabot han ira hababaw nga pagsabot, han mga sayop o han mga sugo, han aton nga haw Ginoo nga Dios. Waray siring pa han aton Ginoo, waray bisan ano nga nasunod han tao, tikang hagawas, in nakakahugaw haiya, kundi adton nagawas tikang hantawo, amulugod an nakakapahugaw haiya. Natikang diin an aton pag-ungara, in pagbuhat, indamo nga mga butang. Ano ang nag-aagdahaton nga buhaton naton ini? Diri ba ini mga hinigugma ko nga kabugtuan, tikang anay hasakob, hanaton mga kasing-kasing, tikang hanaton mga huna-huna. Masaring kaangayan ko ini buhaton, maupay ko ini buhaton. Sang ditikang hasakob, hanaton kalugaringon na nakakagbuhat kita. Mga kabugtuan, may idang mga panahon nga kita natitimtar hin pagkaruyag an anuman nga mga ginhatag aton han Dios. Labot pa, may daliwat mga panahon nga nadadara kita hin paggamit haira para hin makikalugaringon nga mga katuyuanan. Maram naman kita mga hinigugma ko nga kabugtuan, nga kita nga tanan, waray gud naton mahihimo. Pero tungod han kamahigugmaon han Dios sa aton, intatagan kita hini nga mga butang, intatagan kita hin mga talento. Inbuhat niya ini ang mga butang para gamiton naton, pagpahimulusan naton. Pero ano iton? Ano gud iton iya katuyuanan?
Nagamito naton ini mga inigugma ko nga kabugtuan, sumalahiton iya intensyon, sumalahiton iya katuyuanan. May pakita naton an kamahigugmaon han Dios nganhi aton. Ngadahan aton mga kabugtuan. Sang dikaangayan naton gamiton an aton panahon, an aton talento, an nga tanan nga mga butang aton natatagamtaman, diri la para han kalugaringon kaupayan, kundi kaupayan diwat han ibang mga tao. An aton mga talento, magiging waray pulos la, kundi naton ini gamiton hin maupay, apagserbi an aton mga kabugtuan. Waray pulos, waray gamit, kung aton la ini paglinugaringan, diri lugod naton gamiton, apagpakaupay an aton mga kabugtuan. Aton hinumduman mga inigugma ko nga kabugtuan, an mga butang nga sobra na aton, diri na aton. Kaangayan nga maipangbit na naton ini, may bulig naton, ngadto an aton mga kabugtuan. An nga tanan, na tikang hasakob naton, tikang han kamayada kasing-kasing, nga tinuod, nga naninimangno. Dinihini, nga ibanghilyo, an mga parisiyo, og mga magturutdohan balaod, natutok han mga panggawas nga mga butang, tungod kay an maraot nga ungara, nag-uukoy na dida haira. Dida tiyara mga kasing-kasing. Tungod kaya nira mga gimbubuhat turos na pagpakaupayhan ira kalugaringon. Diri hira nagunahuna han kaupayan han iba. Sanglit, aada na didahiton era mga hunahuna, aada na didahiton era mga kasing-kasing. An pagpinakaupay iton ira kalugaringon. Sanglit naton kinumang inigugma ko nga kabugtuan, nagtatawag aton ngadtuhin malinis nga kasing-kasing. Kung an aton mga intensyon malinis, an maupay nga paggamit, han mga iginhatag aton han Dios o mga talento, natural la nga masunod. Sanglit, inaagda kita nga eksamino naton an aton mga kalugaringon, eksamino naton an aton mga konsensya, nga bayaan naton adton mga ungara nga diri nahasusubay han kaburoton han aton Ginoo nga Dios. Ano an kaburoton han Dios nga kaangayan naton buhaton, pinaagi hini nga mga butang nga iginhatag aton, nga igin dumara aton. Kaangayan naton pagpahimulusan, tama, makakabulig ini aton, pero kaangayan gihapon naton gamiton ini pagbulig an aton mga kabugtuan, pagpakaupay, base naton maipaangbit an kamahigugmaon han Dios aton nga tanan. Amoy ni mga inigugma ko nga kabugtuan, nga kita nga tanan, kintatagan hini nga mga tinutalang mga talento. Mainomdumdum kita mga inigugma ko nga kabugtuan, usa nga higayon, an aton Ginoo, nagpahanumdum aton, tagsatagsa aton tinatagan hin mga talento, magkaiba-iba la. Aton hinpatian di deton usang istorya, may nasari nga may kinarawat, hin napulo nga talento, may da 5 nga talento, may da usang nga talento. Auri nga panahon,
Itangahaw pangangaruan hini kun ano an aton ginbuhat hini nga mga talento nga ginhatag aton. Kaangayan naton pagpakaupayon. Diri nga mag-iinukoy lakita, kundi kaangayan naton pagpahimulosan ngan gamito naton hinmaupay. Diri para han kaupayan han kalugaringon, kundi kaupayan diwat han ibang mga tawo. Sanglit manginigugma ko nga kabugtuan, ginaagda kita, nga mag-ampo kita, para magkamayada kita, maglinis nga mga kasing-kasing. Para kita makagbuhat hin kaupayan. Gamito naton ang mga butang nga ginahatag aton, ang aton Ginoo para han kaupayan, ang aton mga kabugtuan.